Do të vazhdojmë vëllezër dhe motra me hirin e Zotit mësimin tonë. Και μιλάμε σήμερα για για την Εκκλησία του Κυρίου πώς δημιουργήθηκε. Dhe do të flasim për kishën e Krishtit se si u krijua. Και θα ήθελα να διαβάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Dhe dua të lexojmë nga kapitulli 2 i Veprave të Apostujve. Όταν ο Πέτρος άρχισε να κηρύττει για τον Χριστό, Kur Pietri vazhdoi të predikoje për Krishtin, τότε πιστέψανε αρκετοί άνθρωποι και είπαν τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. atëherë besuan disa njerëz dhe pyetin se çfarë duhet të bëjnë për të shpëtuar. Διαβάστε παρακαλώ από το δεύτερο κεφάλαιο το 38 έως το 43 και το 42 δηλαδή. Mirë, të vëllezër, lexojmë hirin e Zotit te Veprat e Apostujve, kapitulli 2 nga rreshti 37. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostujt, vëllezër, ç'duhet të bëjmë? Atëherë Pietri u tha atyre, pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës Shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ju do t'i thrasë. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë, shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën me gëzim u pagëzuan atë ditë, u shtuan rreth 3000 veta. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Amen. Εδώ πέρα βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όταν οι Απόστολοι, όταν ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε, είπαν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδερφοί. Kur predikoi apostulli Pietër, ato që dëgjonin thanë dhe pyeten duke thënë, çfarë do të bëjmë vëllezër? Ο Πέτρος τους λέει μετανοήσετε. Pietri u tha që të pendohen. Ας βαπτιστεί ο καθένας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Dhe gjithë secili le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Dhe do të merrni dhe dhuratën e Frymës së Shenjtë. Και βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι βλέπουμε να πιστεύουν 3.000 ψυχές. Dhe shohim këtu në fjalën e Zotit se besuan 3.000 veta. Εδώ θέλω να προσέξουμε το εδάφιο ότι ευαπτίστησαν λέει στο 41 και προσετέθησαν 3.000 ψυχές. Këtu duhet të japim pa kujdes paragrafi 41 se thot, atë ditë u shtuan rreth 3.000 veta në kishë, domethënë. Γι' αυτό λέμε ότι ένας άνθρωπος προστίθεται μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου που είναι το σώμα του Χριστού. Për këtë arsye themi se një njeri shtohet në trupin e Krishtit, pra në kishë. Όταν βαπτιστεί στο νερό. Kur të pagëzohet në ujë, m'falni. Μόλις βαπτιστεί στο νερό, ανήκει πλέον στην Εκκλησία του Χριστού. Në momentin që pagëzohet në ujë, atëherë i përket kishës së Jezu Krishtit. Και αυτοί τώρα οι άνθρωποι που προσθέθηκαν έκαναν κάποιες λειτουργίες. Dhe ato njerëz të cilët u shtuan kishës bën disa funksione. Ενέμεναν δηλαδή συνέχεια στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Çfarë bëjnë domethënë? Ato thot ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyrjen e bukës dhe në lutje. Έμειναν, προσετέθηκαν 3.000 ψυχές και αυτοί έκαναν 4 πράγματα. Ju shtuan kishës pra 3.000 shpirtra dhe ato bëjnë 4 gjëra. Είναι σαν ένα τραπέζι που έχει 4 πόδια. Është sikur tavolina që ka 4 këmbë. Ένα από αυτό να λείπει, δεν μπορεί να σταθεί το τραπέζι. Një prej tyre të mungoj, nuk qëndron dot tavolina. Η πρώτη χριστιανή αυτή η εκκλησία τώρα δεν έκανε καμία από τις λειτουργίες που έκαναν οι Ιουδαίοι.
Kisha e parë, pra kisha e parë apostolike, nuk bënte asnjë lloj në mënyrën se si funksionon, domethënë nuk i ngjante as pak asaj që bënin judejt. Οι Ιουδαίοι όταν πήγαιναν να λατρεύσουν το Θεό πήγαιναν στον ναό, σφάζανε αρνάκια, τριγώνια. Kur shkonin judejt të adhuronin Perëndin, shkonin në tempull dhe thernin çengja, viça, pëllumba. Πήγαινε ο ιερέας, τους ράντιζε με ένα ίσωπο. Shkonte prifti dhe i spërkaste me një gjethë lari. Και αυτή ήταν η λειτουργία τους και στις συναγωγές όταν πηγαίνανε διαβάζανε μέσα από τη γραφή. Αυτό κάνανε οι Ιουδαίοι. Dhe kur mblidheshin në sinagogat e tyre, lexonin nga Bibla, από την Παλιά Αδελφέ. Ναι, από την Παλιά Διαθήκη, ναι. Lexonin nga Dhjata e Vjetër. Τώρα όμως έχουμε κάτι εντελώς νέο το οποίο κάνουν οι Απόστολοι. Kurse tani kemi një diçka plotësisht të re, atë pra që bëjnë apostujt. Πρώτα απ' όλα οι Απόστολοι δεν έχουν καμία ενδυμασία που να ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους. Përpara së gjithash nuk kanë asnjë lloj veshje që të veçohen nga të tjerët. Ενώ οι ιερείς έπρεπε να φοράνε τα ρούχα του ιερέα. Ndërsa priftërinë duhej që të vishnin rrobat e priftit. Δεν κάνουν θυσίες που κάνανε οι ιερείς. Nuk bënin flijimet që bënin priftërinët. Δεν έχουν τους ψαλτοδούς και όλο τον τρόπο που λειτουργούσε ο ναός του Σολομώντα. Nuk kanë ato psalmistët që këndonin psalmet, domethënë, që ashtu sikur se funksiononin në tempullin e Salomonit. Αλλά κάνουν 4 πράγματα. Por bëjnë 4 gjëra. Ακούνε τη διδασκαλία του Λόγου του Κυρίου από τους Αποστόλους. Dëgjojnë mësimin e apostujve, domethënë mësimin e fjalës të Zotit. Έχουν κοινωνία, δηλαδή μαζεύονται και τρώνε μερικές φορές μαζί και έχουν παρέα χριστιανική. Kanë bashkësi me njëri tjetrin, domethënë nganjëherë mblidhen dhe hanë së bashku, pra bajnë shoqëri me njëri tjetrin. Και προσεύχονται όλοι μαζί στις προσευχές. Lutën në lutje të gjithë së bashku. Και κάθε Κυριακή έπαιρναν τον άρτο και τον ίνο. Dhe çdo të diel merrnin bukën dhe verën. Αυτή είναι η χριστιανική λατρεία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ky është adhurimi i krishterë dhe nuk kemi asgjë tjetër. Δεν βλέπουμε δηλαδή σε αυτή την πρώτη αποστολική εκκλησία να έχουν και κάτι άλλο. Nuk shohim pra në kishën e parë apostolike të kenë edhe diçka tjetër. Ούτε να έχουν μουσικά όργανα με ψαλτοδούς. As të kenë vegla muzikore për të kënduar psalmet. Ούτε οι ιερείς να λιβανίζουν και με λιβανιστήρια. As priftërin të tymosin me ato tymçet që tymosin. Είναι τώρα ένας άλλος λαός που λειτουργεί με ένα νέο τρόπο κατά την Καινή Διαθήκη. Por tani është pra një popull tjetër i cili vepron në një mënyrë sikurse është në Dhjatën e Re. Πρώτα απ' όλα ακούγανε το κήρυγμα από τους Αποστόλους. Përpara se gjithash dëgjonin predikimin nga apostujt. Γιατί οι Απόστολοι είχαν ακούσει τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Sepse apostujt kishin dëgjuar Zotin tonë Jezu Krisht. Και κηρύττανε τα λόγια του Ιησού Χριστού, όχι πια την Παλαιά Διαθήκη, αλλά το Ευαγγέλιο που τους άφησε ο Χριστός. Dhe predikonin fjalët e Jezu Krishtit, jo Dhjatën e Vjetër, por Ungjillin që u la Krishti. Και όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, η Εκκλησία λειτουργεί με τις διακονίες. Dhe sikur dhe thamë në mësimin e kaluar, kisha funksionon me shërbesat. Είχαμε πει ότι τις διακονίες τις δίνει ο Ιησούς Χριστός. Kishim thënë se shërbesat i jep Jezu Krishti. Και εδώ πέρα ο Πέτρος είναι όντως απεσταλμένος από τον Ιησού Χριστό κατευθείαν. Dhe këtu Pietri është me të vërtetë i dërguar nga Jezu Krishti direkt.
Ο Κύριος βέβαια μετά θα σηκώσει πολλούς, δεν θα είναι μόνο ο Πέτρος. Pastaj Zoti do të ngrej shumë të tjerë, nuk do të jetë vetëm Pietri. Εδώ είναι τώρα η πρώτη εκκλησία όπως τη βλέπουμε. Këtu pra është kisha e parë apostolike, pra ashtu sikur se e shohim. Και οι Απόστολοι κηρύττουν στην αρχή το Χριστό και την Ανάσταση. Dhe apostujt predikojnë në fillim Krishtin dhe ringjalljen. Θα μείνουμε λίγο σήμερα στο τι κήρυταν οι Απόστολοι. Do të qëndrojmë pak sot për të parë se çfarë predikonin apostujt. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η αρχική διδασκαλία. Përpara së gjithash ekziston doktrina fillestare. Αυτό μπορούμε να το δούμε στην προς Εβραίους επιστολή, θα μας το πει ο Απόστολος Παύλος. Këtë mund ta shohim tek Hebrejt, do të na thojë apostolli Paul. Μισό λεπτό να σας πω σε ποιο κεφάλαιο. Στην προς Εβραίους λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο διαβάστε από το 12 μέχρι το τέλος και από το 6ο κεφάλαιο διαβάστε τα 3 πρώτα εδάφια. Tek Hebrejt kapitulli 5 nga paragrafi 12 dhe 3 paragrafet e para të kapitullit 6. Sepse ndonse tashmë duhet ishit mësues, keni përsëri nevojë që t'ju mësoni uritë e para të orakujve të Perëndisë, dhe keni nevojë për qumësh dhe jo për ushqime të forta, sepse kushdo që ushqehet me qumësh nuk ka përvojën e fjalës së drejtësisë, sepse është poshtje, kurse ushqimi i fortë është për të rriturit, të cilët nga përvoja i kanë të zhvilluara vetit për të dalluar të mirën dhe të keqen. Prandaj duke lënë fjalën e fillimit të Krishtit, le të synojnë për kryerjen pa hedhur përsëri themel pendimi nga veprat të vdekura dhe nga besimi te Perëndia, nga doktrina për pagëzimet, të vënies së duarve, të ringjalljes së të vdekurve dhe të gjyqit të përjetshëm. Dhe këtë do ta bëjmë në lejo Perëndia. Amen. Εδώ πέρα μιλάει στους Εβραίους και τους λέει ότι ενώ είσαστε αρκετό διάστημα χριστιανοί ως προς τον καιρό, έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, τους λέει. Këtu ju flet hebrejve duke u thënë se për kohën e shumë që keni në Krishtin do të ishit shumë të pjekur, por tani thot jeni sikur fëmijë. Αλλά έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Pra keni nevojë që dikush t'ju mësoj elementet fillestare të fjalës të Perëndisë. Και φέρνει ένα παράδειγμα ότι οι ψυχές μες στην εκκλησία μεγαλώνουν όπως μεγαλώνει ένα απλό παιδάκι, φυσιολογικό. Dhe sjell një shembull duke thënë se shpirtrat në kishë rriten ashtu sikur se rritet edhe një fosht, një fëmijë domethënë. Το παιδάκι μόλις γεννηθεί πίνει γάλα. Fëmia sapo të lind pin qumsht. Δεν μπορεί να ξεκινήσει να τρώει φασόλια και ρεβίθια. Të vazhdojë të haje thjerza dhe fasole. Δεν μπορεί το στομαχάκι του αυτά να τα αλέσει. Pra nuk mundet stomaku i tij t'i asimilojë. Εδώ πέρα τώρα γι' αυτό πίνει γάλα. Për këtë arsye pin qumësht fëmia. Έτσι τώρα και εδώ η αρχική διδασκαλία μας λέει η Γραφή ότι είναι το γάλα. Kështu pra edhe këtu na thot se mësimi fillestar është qumështi. Ενώ όταν μεγαλώσει κάποιος τότε έχει ανάγκη από στερεά τροφή και τρώει άλλα φαγητά, στερεά, όχι γάλα. Ndërsa kur të rritet dikush ka nevojë jo më për qumësht, por ka nevojë për ushqim të fortë. Όταν λοιπόν κάποιος πίνει ακόμα γάλα, λέει, είναι άπειρος του Λόγου του Θεού. Kur dikush ka nevojë për qumësht akoma, është i paprovojë në fjalën e Perëndisë. Το διαβάζω αυτό για να δούμε ότι οι Απόστολοι στην αρχή άρχισαν σιγά σιγά να τους φανερώνουν το Χριστό και τη διδασκαλία του. Them këtë sepse apostujve të vazhdoi dal nga dal t'u shfaqet Krishti dhe mësimi, doktrina domethënë.
Και στην πορεία κάθε πρόβλημα που παρουσιαζότανε μιλάγανε πάνω σε αυτό. Dhe gjatë kalimit të kohës, për çdo problem që paraqitej, flisnin për te. Και μας λέει τώρα, θα πει στο επόμενο κεφάλαιο, να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία και να πάμε στην τελειότητα. Dhe na thot pra në vargjet e më poshtë ta vazhdojmë doktrinën dhe të shkojmë drejt përshtatshmërisë. Χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας, δεν υπάρχει δηλαδή άλλο θεμέλιο, είναι ένα. Por pa patur nevojë të vëmë themel të ri pendeset. Nuk ka tjetër pendes, një është pendesa. Γιατί το θεμέλιο το βάλαμε στην αρχή, ότι αφήσαμε την αμαρτία. Sepse themelin e vunë që në fillim, derisa hoqën dorë nga mëkati. Μας αναγέννησε ο Κύριος, άλλαξε η ζωή μας, βαπτιστήκαμε στο νερό και είμαστε νέα κτίσματα. Na rilindi Zoti, ndryshoi jeta jonë, u pagzuam në ujë dhe u bëm krijesa të reja. Εάν τώρα είμαστε χρόνια στον Κύριο και χρειαζόμαστε πάλι από την αρχή τη μετάνοια, την επιστροφή, θα να πει ότι είμαστε ακόμα νήπια. Tani në qoftë se kemi vite në Krishtin dhe kemi nevojë akoma për të rilindur, për të bërë sikur hapat e para, domethënë atëherë jemi si foshnjët. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε λάθη, πάντα κάνουμε λάθη και πάντα μετανοούμε. Όχι όμως αυτό που είχαμε στην αρχή. Kjo nuk do të thotë se nuk do të bëjmë gabime, gjithmonë gabime bëjmë, por gjithmonë pendohemi, por jo sikur fillimisht. Είναι άλλο πράγμα να κάνουμε ένα λάθος και άλλο να ξαναβάζουμε θεμέλιο ή από νεκρά έργα, δηλαδή ξαναγυρίσαμε στον κόσμο πίσω. Është tjetër gjë të bëjmë një gabim, e tjetër gjë është të bëjmë vepra të vdekura, domethënë që të kthehemi përsëri aty ku ishim dikur. Και να προχωράμε, λέει, στην τελειότητα, μην μένουμε στο γάλα. Por të mos qëndrojmë pra në qumështin, por të përparojmë drejt përshtatshmërisë. Και μας λέει τώρα εδώ ποια είναι η αρχική διδασκαλία και το γάλα. Dhe na thot tani këtu se kush është mësimi fillestar dhe qumshti. Να αρχίσουμε πάλι από την αρχή να σας μιλάμε για τα βαπτίσματα. Të vazhdojmë përsëri nga fillimi për t'ju folur për pagzimet. Δεν μπορεί μετά από καιρό να του λέμε, αδερφέ, πρέπει να βαπτιστείς στο νερό. Nuk mund t'i themi pra pas disa kohësh t'i themi vëlla do të pagzohesh në ujë. Αυτό είναι το κήρυγμα που ξεκινάει από την πρώτη μέρα που κηρύττουμε, το βάπτισμα στο νερό. Ky është predikimi që vazhdon nga dita e parë që besuam, domethënë, për pagzimin në ujë. Αυτό λέγεται η διδαχή των βαπτισμών. Kjo quhet mësimi i pagzimit. Βλέπουμε τον Πέτρο στο πρώτο του κήρυγμα είπε μετανοήσατε και ας βαπτιστεί ο καθένας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άπεση αμαρτιών. Sikur shohim Pietrin që në fillim ju thot pendohuni dhe le të pagzohet gjithë secili në ujë në faljen e mëkateve. Βλέπουμε τον Ανανία όταν πάει και μιλάει του Παύλου και του φανερώνει τον Χριστό. Shohim Ananian kur shkon tek Pali dhe i tregon për Krishtin. Το πρώτο που του λέει είναι να σηκωθεί, να βαπτιστεί στο νερό και να λάβει πνευμάγιο. Të parën që i tha të ngrihet, të pagzohet në ujë dhe të pagzohet me frymë të shenjtë. Θα δούμε το ίδιο και το Φίλιππο όταν πήγαινε και μιλούσε στον Ευνούχο που πήγαινε στην Κανδάκη. Të njëjtën gjë shohim edhe tek Filipi që i foli Evnukut që po shkonte që ishte i mbretëreshës së Kandacës. Ενώ προχωρούσε, λέει να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Ndërsa ecnin përparonin domethënë duke ecur, sapo pa ujin tha ja ujë çfarë më pengon të pagzohem. Που σημαίνει ότι ο Φίλιππος στο πρώτο του κήρυγμα που έκανε, στην πρώτη διδασκαλία ήταν το βάπτισμα στο νερό.
Ku kjo do të thotë që mësimin që i beri Filipi atij, mësimin e parë pra që i beri, i foli për pagëzimin në ujë. Εδώ λοιπόν είναι η αρχική διδασκαλία, είναι ότι όλοι πρέπει να βαπτιστούν στο νερό. Këtu pra është mësimi fillestar që mësohen që kushdo që të besojë të pagëzohet në ujë. Και πάνω σε αυτό βέβαια λέμε πολλά. Dhe për këtë, patjetër që mbi këtë çështje, domethënë flasin edhe shumë të tjera. Ότι από τη στιγμή που βαπτίζεις στο νερό μετά αφήνεις την αμαρτία. Nga momenti që njeriu pagëzohet në ujë, heq dorë nga mëkati. Θα εξηγήσει ο Παύλος ότι θάβουμε τον παλιό άνθρωπο και ανασταίνεται ένας καινούριος. Sikur e shpjegon apostulli Paul duke thënë se e varrosim njeriu e vjetër dhe krijohet në ne një njeri i ri. Λέγανε για το βάπτισμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται δεν μπορεί μετά να συνεχίσει να μένει στην αμαρτία. Thonë pra për njeriu që u pagëzua në ujë, nuk mund të vazhdojë të qëndrojë përsëri në mëkat. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, χωρίς λέει να βάζουμε εξ αρχής θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και επίσης στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν είναι πιστεύω στον Κύριο. E para pra është që besoj në Zotin. Κήρυταν δηλαδή οι Απόστολοι ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, είναι ανεστημένος για να πιστέψουν σε Αυτόν και στο Λόγο Του. Predikonin pra apostujt se Zoti është i ringjallur dhe është i vërtet dhe pra i drejtonin që të besonin në Krishtin. Τους μιλάνε δηλαδή ότι τώρα κάνατε λάθος, μετανοήσετε, αλλάξτε ζωή. Ju flasin pra duke ju thënë se bëhet gabime dhe për këtë arsye pendohuni dhe ndryshohet jeta juaj. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Pra nuk ka diçka tjetër, kjo është rruga e vetme. Και μας λέει τώρα εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, το πρώτο λοιπόν είναι η διδαχή, να μην βάλουμε ξανά, δεν χρειάζεται να ξαναβάλουμε θεμέλιο μετανοίας, κάναμε ένα στην αρχή. Mësimi pra është ky, nuk është nevoja të vëmë themelet të reja përsëri, vum themelet që vum fillimisht pra kur penduam. Αυτός ο οποίος πίστεψε τώρα, δεν μπορεί να συνεχίσει να μένει στην αμαρτία. Dhe ai që beson për shembull, i ri në besim që sapo besoi, nuk mund të vazhdojë të qëndrojë në mëkat. Μετά δεν χρειάζεται να του ξαναπούμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πρέπει να πιστέψει στον Χριστό. Pastaj nuk është nevojë që të themi se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë dhe do të qëndrojë në Krishtin. Θα δούμε και τον Παύλο όταν πήγε στην Αθήνα, κήρυτε λέει τον Ιησού και την Ανάσταση. Kështu do të shohim pra dhe apostullin Paul i cili vajte në Athinë dhe predikonte Jezu Krishtin dhe ringjalljen. Θα δούμε τον Πέτρο στο πρώτο του κήρυγμα που θα κάνει μετά απέναντι στους Φαρισαίους. Do të shohim apostullin Pjetër pasi u foli farisejve të predikimin e tij pas kësaj, Μετά την Πεντηκοστή εννοώ. pas ditës së rreshajave do të thotë. Και στο πρώτο κήρυγμα τους είπε ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο κάτω από τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Dhe në predikimin e parë pra që beri ndaj tyre është duke u thënë se nuk ka tjetër shpëtim dhe nuk ka tjetër emër të dhënë që të shpëtohet njeriu. Και όλοι βαπτιζόταν στο νερό και ακολουθούσαν αυτές τις εντολές που είχαν πει οι Απόστολοι. Dhe të gjithë pagëzoheshin në ujë dhe ndiqnin ato urdhra që u kishin dhënë apostujt. Αυτός τώρα ο οποίος βαπτίζεται στο νερό μετά μαθαίνει για τον Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ai person pra që beson dhe pagëzohet në ujë, beson se Jezu Krishti është biri i Perëndisë të gjallë. Μάλλον από την αρχή πριν βαπτιστεί πρέπει να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι, αλλιώς δεν το βαπτίζουμε. Bile ndryshe, përpara se të pagëzohet do të besoj se Krishti është biri i Perëndisë të gjallë, ndryshe nuk e pagëzojmë. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να πιστέψει ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μπορεί να σώσει, μόνο ο Χριστός σώζει. Duhet pra njeriu të besoj se nuk ka person tjetër që mund të shpëtojë njeriu, vetëm Krishti shpëton.
Πρέπει επίσης να ξέρει ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, ούτε άγγελος, ούτε η μητέρα του Κυρίου μας, ούτε άλλος τρόπος για να σωθούμε, μόνο με το αίμα του Χριστού. Do të besoje pra njeriu se nuk ka mënyrë tjetër që të mund të shpëtohet njeriu përveç me Jezu Krishtin. Këtë nuk mund të shpëtohet pra as me një engjëll, as me nënën e Zotit ton. Δεν υπάρχει δηλαδή να λατρεύσουμε κάτι άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό. Pra nuk është që të adhurojmë dikën tjetër përveç Krishtit. Και να καταλάβουμε ότι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να μας συγχωρέσει είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Dhe të kuptojmë se i vetmi person që mund të na fale është Jezu Krishti. Nuk ka tjetër person që ta bëj. Γι' αυτό είπαν δεν υπάρχει με κανένα άλλο πρόσωπο σωτηρία, μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Për këtë arsye thanë se nuk ka mënyrë tjetër që të mund të shpëtohet njeriu përveç se me anë të Jezu Krishtit. Αυτό τώρα είναι αρχική διδασκαλία. Tani kjo është mësimi ose doktrina fillestare. Γιατί αν κάποιος λέει μήπως πρέπει να πιστεύω και στο Χριστό και σε ένα Άγιο, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καταλάβει τι είπαν επί Χριστός. Sepse nëse dikush thotë do të besoj në Jezu Krishtin, por edhe tek ndonjë tjetër i shenjtë, kushdo qoftë ai nuk ka kuptuar se kush është Krishti. Βέβαια μπορεί να σου πει ότι εγώ που πηγαίνω τόσα χρόνια στην εκκλησία. Patjetër mundet edhe të thotë se un kam kaq vite që shkoj në kishë. Που έχω και το λιβανιστήρι, έχω και τα του Μωυσέως. Kam edhe libacionet ose ato që bëjnë tym, domethënë, ato që thot ligjin e Mojsiut. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίες. S'është nevoja për asgjë, pra. Vetëm gjaku i Krishtit është ai që na pagzon nga çdo mëkat. Αυτή ήταν η σημασία που κατέβηκε ο Χριστός στη γη. Kjo pra ishte rëndësia e ardhjes, pra që zbriti Krishti në tokë. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, η βασική που θα μιλήσουμε για τον Χριστό και το βάπτισμα. Kjo pra është e para dhe bazë që flasim për Krishtin dhe për pagzimin. Διδαχή των βαπτισμών, βέβαια το βάπτισμα δεν είναι μόνο στο νερό. Pagzimi nga ana tjetër nuk është vetëm kur pagzohesh në ujë. Μετά οι Απόστολοι ήταν και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Pastaj apostujt predikuan edhe pagzimin me frymë të shenjtë. Εδώ θέλω να προσέξουμε ότι δεν ξεκινάει, αν δηλαδή βρίσκει μια ψυχή να του μιλήσει πρώτα για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Këtu pra do të japim kujdes për të parë se kur dikush i flet një shpirti, nuk i thot përpara që të pagzohet me frymë të shenjtë. Πρέπει να αφήνουμε τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα να πιστεύει στον Χριστό, να καταλάβει που πιστεύει. Por përpara së gjithash do ta lëm njeriu që të besojë në Krishtin, pra të kuptojë se ku me besu. Και μετά προσευχόμαστε να λάβει Πνεύμα Άγιο. Pastaj lutemi që të marrë frymën e shenjtë. Επίσης αυτή η διδασκαλία για το βάσμα στο Πνεύμα το Άγιο ήταν σε όλους τους Αποστόλους, δεν ήταν μόνο εδώ στον Πέτρο. Gjithashtu për pagzimin me frymë të shenjtë, ky mësim nuk ishte vetëm për apostujt, por ishte për të gjithë, domethënë, nuk ishte vetëm për Pjetrin, por ishte për të gjithë apostujt që të mësonin të tjerët që do të pagzoheshin me frymë të shenjtë. Ο Πέτρος δεν κήρυτε κάτι διαφορετικό, το ίδιο κήρυταν όλοι οι Απόστολοι. Pietri nuk predikonte ndryshe nga të tjerë. Të gjithë apostujt të njëjtën gjë predikonin. Γι' αυτό και είπε, θα βαπτιστείτε στο νερό και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Për këtë arsye edhe tha se do të pagzoheni në ujë dhe do të merrni edhe dhuratën e frymës të shenjtë. Όταν τώρα ο Παύλος βρίσκει τους 12 εκεί στην Έφεσο, Tani kur Pali gjeti të 12-ët atje në Efes, τους ρώτησε και είπαν ότι πιστεύουν ακριβώς στον Ιησού Χριστό. i pyeti dhe ato i thanë se besojnë saktësisht pra në Krishtin. Και αφού λέει πιστέψατε στον Χριστό, τι κάνατε, λέει βαπτιστήκαμε. Dhe pasi besuat në Krishtin, i pyeti Pali, çfarë bëhet? U pagzuat? Τους ρωτάει, τι βαπτιστήκατε.
Dhe I pyeti duke u thënë përsëri, në çfarë u pagzuat? Λέει το βάπτισμα του Ιωάννη. Thotë u pagzuam, I thojnë palit, pra në pagzimin e Gjonit. Και ο Παύλος τους εξήγησε ότι πρέπει να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού τώρα. Dhe apostulli Paul I mësoi duke u thënë se tani duhet të pagzoheni në ujë në emër të Jezu Krishtit. Γιατί δεν ισχύει αυτό το βάπτισμα? Sepse ai lloj pagzimi që jeni pagzuar nuk është I saktë. Γιατί το βάπτισμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Sepse ky pagzim që duhet bërë ka rëndësi të madhe. Και τους λέει λάβατε πνεύμα Άγιο αφού βαπτιστήκατε τώρα? Dhe I pyeti duke u thënë se a e morët frymën e shenjtë pasi u pagzuat në ujë? Όσοι δηλαδή είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννη ξαναβαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Të gjithë ato që u pagzuan me pagzimin e Gjonit, u pagzuan përsëri në emër të Jezu Krishtit. Και αφού πιστέψεις και βαπτιστείς, τους λέει μετά λάβατε πνεύμα Άγιο τώρα αφού επιστέψατε? Pasi të besojë njeriu dhe të pagzohet në ujë, atëherë I pyet duke u thënë a e morët frymën e shenjtë pasi besuat? Γιατί είναι αρχική διδασκαλία, είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Sepse është mësimi, doktrina fillestare kjo, janë nga të para gjëra që duhet të mësojmë. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσεις χωρίς τη βάπτιση του Αγίου Πνεύματος? Sepse nuk mund të përparosh pa u pagzuar me frymë të shenjtë. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο σε οδηγεί, σου μιλάει, σε διδάσκει, σε μαθαίνει πώς να πολεμάς. Sepse fryma e shenjtë të mëson, të drejton, të mëson se si të luftosh. Γι' αυτό τους λέει ελάβετε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Το είναι πολύ αναγκαίο και το βάσμα του Αγίου Πνεύματος. Këtë arsye I pyet apostulli Paul duke u thënë sa pagzuat me frymën e shenjtë pasi besuat. Και οι πρώτοι χριστιανοί λαβαίνουν όλοι γρήγορα πνεύμα Άγιο. Dhe të krishterët e parë pagzoheshin të gjithë me frymë të shenjtë. Όπως είπε ο Κύριος, όχι μετά από πολλές ημέρες. Ashtu sikur si u tha Zoti, duke u thënë jo pas shumë ditësh. Και επίσης είναι ένα άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Dhe gjithashtu është një tjetër pagzimi në trupin e Krishtit. Θα δούμε τον Παύλο στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Do ta shohim Paulin I cili flet tek letra e parë e drejtuar Korintasve. Ενώ αυτοί είχαν αναγεννηθεί, είχαν λάβει πνεύμα Άγιο, Ndërsa ato ishin rilindur dhe kishin marrë frymën e shenjtë, δεν είχαν μείνει πίσω σε κανένα χάρισμα, nuk kishin mbetur mbrapa në asnjë lloj dhuntie. όμως ήταν σαρκικοί γιατί δεν ξέρανε το Λόγο του Θεού. Por nga ana tjetër ishin edhe mishor sepse nuk e njihnin fjalën e Perëndisë. Και τους έβαλε όλους ο Παύλος να βαπτιστούν και οι 12 στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά έβαλε τα χέρια πάνω του και λάβανε πνεύμα Άγιο. Dhe I bëri Pali pra që të pagzohen të gjithë në ujë, vuri duart mbi ta dhe morën pasi u pagzuan në ujë, morën dhe frymën e shenjtë. Και αυτή βέβαια με αυτούς ξεκίνησε η Εκκλησία της Εφέσου που είναι μια σπουδαία εκκλησία. Dhe me ato vazhdoi kisha e Efesianëve, domethënë që u bë një kishë shumë e rëndësishme. Αυτή ήταν επίσης είναι η διδαχή των βαπτισμών, είναι το βάπτισμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η διδαχή των πώς το είπατε? Μέσα στη διδαχή των Αποστόλων είναι και μέσα στα βαπτίσματα είναι και το βάπτισμα στο σώμα της Εκκλησίας. Përveç pagzimit në ujë, është edhe pagzimi në trupin e Krishtit. Αυτό θα το δείτε στην πρώτη Κορινθίους επιστολή 12 κεφάλαιο. Këtë që të pagzohemi në trupin e Krishtit, pra do ta shohim tek letra e parë e Korintasvit në kapitullin e 12.
Στο 12 κεφάλαιο λοιπόν θα το δείτε, είναι το εδάφιο, διαβάστε το 12 και το 13 εδάφιο. Paragrafi 12 dhe 13, kapitulli 12 tek letra e parë e Korintasve. Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët në të njëjti trup, megjithëse janë shumë, formon një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti. Sepse ne të gjithë jemi pagëzuar në një frymë të vetëm, në të njëjtin trup, qofshin hebrej apo grek, qofshin sklever apo të liruar, dhe të gjithë jemi ujitur në të njëjtën frymë. Εδώ τους λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, ενώ πιο πάνω τους εξηγεί ότι δίνει 9 χαρίσματα στην Εκκλησία. Ndërsa Pali i shpjegon se fryma e shenjtë jep 10 dhunti frymërore në kish, Μας λέει στο 13 ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο μας βάπτισε σε ένα σώμα. na thot tek paragrafi 13 se kjo pra, fryma e shenjtë na pagzoi në një trup. Είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, Në një trup, qofshin ato hebrejnë, qofshin grek, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, qofshin sklever apo të liruarit, όλοι λέει σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. të gjithë thot në të nga i njëjti frymë u ujitëm. Μόλις τώρα ο άνθρωπος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, λαβαίνει και κάποια χαρίσματα με τα οποία είναι υπηρετεί την Εκκλησία. Tani sapo njeriu pagzohet me frymën e shenjtë, merr dhe disa dhunti frymërore me të cilat i shërben kishës. Βάζει δηλαδή ο Κύριος τον καθένα μέσα στην Εκκλησία με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να είμαστε σώμα. I vend Zoti pra në kish në këtë mënyrë besimtare, sa të gjithë të mund të jemi një trup pastaj. Αυτή είναι η διδαχή των βαπτισμών που είπαμε. Ky pra është mësimi i pagzimeve, sikur thamë. Μετά ένα άλλο σημείο είναι η Ανάσταση των νεκρών. Pastaj një shenjë tjetër është ringjallja të vdekurve. Μέσα λοιπόν στην αρχική διδασκαλία μιλάμε και για την Ανάσταση των νεκρών. Θα το πει και το πιστεύω που βγάλανε μετά οι πατέρες αργότερα. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών θα πούνε. Në mësimin flet pra për ringjalljen e të vdekurve. Në fillim të besimit, domethënë, flet edhe për ringjalljen të vdekurve, e cila u shkruajt dhe mbeti edhe në simbolin e besimit. Και όλοι τώρα μέσα στην Εκκλησία έχει ο καθένας σαν ένα μέλος, έχει μία θέση. Dhe tani të gjithë në kish, domethënë, çdo pjesëtar ka pozicionin e tij. Και πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορούν όλοι να κηρύττουν πρώτα απ' όλα. Dhe duhet të dim se nuk munden përpara së gjithash, domethënë që të predikojnë të gjithë. Είχαμε πει ότι το κήρυγμα αυτό στερεώνεται μέσα στην Εκκλησία πρώτα απ' όλα τους Αποστόλους. Kishim thënë se përpara së gjithash ky predikim i forcon përpara së gjithash apostujt. Όταν τώρα μια ψυχή μπει μέσα στην Εκκλησία, αυτοί οι Απόστολοι τους κήρυταν και για την Ανάσταση των νεκρών. Tani kur një shpirt futej në kish, apostujt i predikonin edhe atij për ringjalljen të vdekurve. Παρόλο που δεν ήταν η εποχή εκείνη να γίνει η Ανάσταση, Pavarësisht se nuk ishte atëherë koha që të bëhej ringjallja. γιατί ακόμα δεν είχε αναστηθεί κανένας, μόνο ο Ιησούς Χριστός, κανείς άλλος δεν είχε αναστηθεί. Sepse atëherë akoma nuk ishte ringjallur kërkush përveç Krishtit. Όταν παραδείγματος χάρη λένε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν εμφανίστηκε πάνω στο όρος, αυτοί δεν είχαν αναστηθεί. Όχι. Kur për shembull themi kur pan malin e shpërfiturimit Mojsiun dhe Ilian, ato nuk ishin ringjallur? Jo, nuk ishin ringjallur. Δεν είχαν λάβει το νέο σώμα,
Γιατί η Γραφή μας λέει ότι ο Χριστός είναι πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ata nuk e kishin marrë trupin e ri, trupin e ringjallur, për arsye se shkrimi na thot se Krishti është i pari që u ringjall nga të vdekurit. Η διδαχή λοιπόν για την Ανάσταση των νεκρών είναι πάρα πολύ σπουδαία. Pra mësimi për ringjalljen e të vdekurve është shumë e rëndësishme. Γιατί ξεκινάμε με την Ανάσταση του Ιησού μας Χριστού, ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε θα αναστηθούμε και εμείς. Sepse vazhdojmë me ringjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht, sikurse ai u ringjall, do të ringjallemi edhe ne. Αυτή η διδαχή δίνει ελπίδα ότι έχω στόχο να πάω στον ουρανό. Ky mësim të jep shpresë. Shpresa është pra se kam qëllim që të shkoj në qiell. Γι' αυτό και οι Απόστολοι δεν σταματούσαν να το πούνε. Θα δείτε και τον Παύλο στην Αθήνα. Εκήρυτε τον Ιησούν και την Ανάσταση. Pra, sikur i shohim apostolit nuk ndaluan kurrë se predikuar këtë. Dhe do të shohim edhe Paulin në Athinë, i cili predikoi edhe për Krishtin, pra për Jezusin, edhe për ringjalljen. Αυτοί όταν ακούσανε οι Αθηναίοι Ανάσταση των νεκρών, γελάγανε, σου λέει τώρα τι μας λέει. Kur Athinasit dëgjuan për ringjalljen e të vdekurit, e përqeshen dhe qeshen me të, domethënë, sikur ta tallnin. Αλλά ο Κύριος μας μίλησε και εκείνος για την Ανάσταση των νεκρών. Por edhe vetë Zoti jon foli për ringjalljen e të vdekurve. Το έλεγε σε πολλά κηρύγματα αυτό. Këtë ringjalljen e të vdekurve të thoshte tek shumë predikime. Γιατί η Μαρία και η Μάρθα λέγανε ναι Κύριε, ξέρουμε ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μας εν τη Αναστάση των δικαίων. Sepse Maria dhe Marta i thanë Zotit, e dim se do të ringjallet për të bërë ringjallja e të drejtërve. Και όπως ο Κύριος μας κηρύττει, έτσι και εμείς και οι Απόστολοι πρέπει να κηρύττουμε την Ανάσταση των νεκρών σαν αρχική διδασκαλία. Dhe sikur apostujt dhe Krishti predikonin për ringjalljen e të vdekurve, duhet edhe ne të predikojmë si mësim fillestar, domethënë, për ringjalljen të vdekurve. Σήμερα μάλιστα στην εποχή που ζούμε και περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, είναι πολύ σημαντικό να κηρύττουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Sot që presim të vijë Krishti, është shumë e rëndësishme që të predikojmë edhe për rrëmbimin e kishës. Και όλοι περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, το σώμα μας, αυτή είναι η ελπίδα μας. Dhe të gjithë presim ringjalljet e vdekurve, pra për trupin ton, ai që të ringjallet, pra kjo është shpresa jonë. Πολλά έχουμε να πούμε για την Ανάσταση, αλλά η ώρα μας πέρασε, πιστεύω θα συνεχίσουμε σε κάποιο άλλο να πούμε περισσότερα. Kemi shumë për të thënë për ringjalljen, por nga që kaloi ora, besoj se do t'i themi herë tjetër të tjerat. Amin.